yade baba ko bekum ne mam ye no e was this particular video ni me be call Sammy Awuku and Alex Tetteh akachi because Alex Tetteh enra no e din say by say ya chi Sammy Awuku yekofo akoche no ama Sammy Awuku ababonten abeka so beka say no still Alex Tetteh say there be kin ne kin ya chi Sammy Awuku me ma onchire mu e wo hono side na face no oko other side ya prophet Dr. Power wabehwie ensa any oil egu form aburu nua wose Ghana ni bia obeye mistake ato abadema NPP 2028 ni de osofo abekese ebayire wa Ghana hanomo aha Penyah block me best say ni di mo obenya subscribe button so ada woroma obebo notification corner so for latest update na be kire wa adwen de ama me e wo comment section hono e ya no ahye video na ma onu aso enya bi ahwe na me kan for NUX limited ena de ama opo bi amana ya ade bi fa plumber hu bi ade contact NUX na omusa solar panel and power plant installation said doom say airbe no opeso bo solar panel and opeso we install power plant e wo fie wo adwuma mu hotel pub the bia wo bia de for NUX na omusa tunsu e kan botam kre bedwa boori mu atunsuo e de ama yesa swimming pool e de kan say ade bia e fa engineering hu bia de contact NUX limited na omanum bo so de eda fom pa omanum bo e fofofo Ghana baby abi Filibian omeba abi odwuma no e de ama let's go to the sebusia. Let's begin with tension abeda Alex Tetteh any Sammy Awuku abusia onum say out of nowhere enra ana Alex Tetteh or belonging to Kennedy or Hine Japan a camp yes or yeah Connecticut for Nibia because or belonging to Ken a camp as from time to time no we be ready so many attack against the NPP we already attack against the NPP party and especially omo affiliated to Baumia and in the camp there. The biano aya obesosi wo so cause ase omo ono abenya banta bisa e ma be ka kwaya 2025 from December nim hono na ye be ko flag leadership race elections na e be ko so no or be make some statement be can say be for Baumia ho a na enye kasapa e ma that time rekra no Kennedy or Hine Japan e camp omo de krata e ba bontre be ka say there be ensem na Alex Tetteh e Kennedy e wo mu say oka Kennedy camp no but ensem we de esre ye ho firi mu some bibia money on nkwa any they came to distance themselves from the statement na Alex Tetteh make derogatory statement or pass against Baumiano. They came to distance themselves from those statements. What I say na Alex Tetteh and we say enra and copy one of the TV stations na hono or the ensemfo ebetu da o kire mu say a member of parliament for Akuapem North constituency honorable Sammy Awuku o kire say ya che no ono ka say no owo EOCO asoye ya che no ba ma obi a ne hote sisi ba o mia boys ni ya chi wo mu nyina ye gusunso chi wo sisi ameka say Sammy Awuku odem ya chi ne na nsanyu Sammy Awuku dasas ya chi no EOCO monfrere mu acha muza ne say wo de wutie wo Facebook wutie wo TikTok wutie wo wi ma kansa ase e be chi Sammy Awuku na 2 weeks ago omo attempted no omo try na omo pe na omo nya no no ande de okoy no maloke no owo EOCO sisi a Sammy Awuku EOCO sisi a meka say wo shemu EOCO as one say adana mutum ni kan ko jire EOCO say Sammy Awuku ya chi ni ti no munye we say munko ye bi ma no ya chi no wo shemu mo pa mo remu acha ho ma muza say Sammy Awuku we ya chi no wo shemu enti Baumia boys no awu nyina ya krofo ye bechi Baumia na nkasa kra report Baumia na nkasa report o EOCO tambia betimi amma mo breakdown no Baumia na nkasa no ne onu kra ne ho hyehye no ontimi mbie na no nkan de e wo kruma na NPP samo sesa na mo pe no na afi mu be hu say yes ye kan na mo ye we hwe eyi akowo e friends Kinsley onu kra de ya nche na wotwi a okay say na wotwi de akoyi Kinsley na hwan Baumia boys na hwan okay me see the information say me see me 98 e da me fa so but e bi o ha enye court na ma order ntin sese wo de to abontin sa na ne am da kra ne say ene and dia pia ko bia ka kire me straight say brain I order ne say on fa me court enti ye hwe contest no say brain say wo de me ne wa can brain story enti brain e ma ne redraw case no na me no mi oni ne hwe brain wo che nkoko 5.5 million 5.5 million koko brain times say akoko ba akoko 50 Ghana times 5.5 million are brain koko seta na brain
Memma ne hu se me nka ne tra me nyoma e tra ho no makọ kan bibi tra keke no me se me kan bibi na se wo fin se ne me kan no enye mawa ene se ya na me pe no no wa put me to court me ready for that enti brand ye can the pa me chew say ma me fa brand documents bia be brand ye ni nipa ena wa wo de abewo so na apia ku me ka chen say me di na chi na me amakoji rate no no say da bia belief na se de ba na monkancha brand say mi ama bo me nsema ma no wa ya ade na onu ankasa obete pawo na wo brand omu na eja wo na onam ho wo brand champion omu na eja wo na onam ho na memo wo se minim ne America na ye tie no be 3 days ago kra e man say ba ye na host you it's okay oh yeah sure chairman oh yeah sure do you have any proof do you have any evidence say ya chi Sammy Awuku pa ya che no say do you have any proof do you have any evidence and was a case you say how no case you be say Sammy Awuku tie na se enche na or dare no say nka ompia bontene enwa eno di dan komo 15th August 2026 and odi dan komo no but you know enwa krona no na NPP for omo national elections or omo national executive elections day na omo to aba omo party no national executive e ma no akra no camera e capture Sammy Awuku okopie mu e wo Eastern region at the regional headquarters okopie mu ho no mo e wa camera e capture no still Alex Tetteh chese dey bi ya chi Sammy Awuku it was like say ya chi Sammy Awuku den na NPP elections no so o was here because according to Alex Tetteh chese ya be che no be 3 days ago awo yekufo aso ye ana all day ya kwase pa ye frɛ Raymond Acha awo yeko boss na ye musa no say where is Sammy Awuku say won kan Sammy Awuku e wo maso ya but eno aso no ye hu Sammy Awuku e wo elections no ase ana say enti ade chi no na media no say me ka say common na cause dey mun forget na engofo no mo yo say sebe omo flag balance omo candidate elusi ye no omo ayomo say omo ye NDC fo bi and omo cause problem bi e NPP party mo it mun forget na small candidate no kura bi anum enya no kura bi anum media so man for came into the rescue of honorable Sammy Awuku ema ene Sunday anopa ye apia stadium eba na iko Sammy Awuku efie ene no kwetwe nkomo ema Sammy Awuku kraji tum say miminie ya nche me Member of Parliament, Equiapim brothers, Mimi free Equiapim a brief. That's right, that's okay. Okay, oh, we know was there be a Dambuchi. Dambuchi is in the bush. The difference you say, I am pro. Oh, that we Sammy Awuku papa. Difference is say. Difference is say. NPP and this. That's right. Now, me opposition. That no me do to be what that's you see me nyai. NPP for pa omo antiba ma kan phone to the sir. Ba. And now obi a breaking news say. Ya chi wo yoko. Eti me hu and am say me. Maybe the day I wear be here so and I was with them. Maybe the day so be share Sammy. And I question them. Almost with them. Wow, we Ghana for so social media now who told data and I don't need anything from you. But the only say I'm not going you pay the endis. Omunyina media ni here. What do you want me? Why am I make you them 20 million? Eti Sammy Ghana for o tie me o de man la chame. All national lotteries are there one that one to too sure. Na dem mu say Ghana lotto azani. Say azan mu pa Sammy Awuku mi moja. Me confia because draw. Kamia me na me 3 sure. Kamia 3 sure 10 million na me dey so. E tro bia ni
Make a motive. The new national to boss is Novano. Me and my papa, your mama. No, one more day. You are seeing any papa or politician, your mama. That can be our oh, medium mother say. And this is the Penyah can come a jump from. But you can say, another team, another says Kappa leadership, Uniski, and another. But your Donny papa, your mama, Nana do a child about Nico. Na the only Sammy Awuku do party Ghana ni bia when you come and so be cast and you far away. So that Bible be a quotation here never penny me for money. Say no wait EOCO boss or China one one cause one as I my waist case coffee my what you chino what is our any day it is me me a choke class what the entire ebusiafo no we wa ye choke kra me am me move collateral. That's right. I can't tell you EOCO boss the master surety. I tell you it's not possible. If there is papa if there was put your point to Japan we were it's me I do I did Ghana for wow okay no menyo be mum e ya monka sama ye ne kure yeah if say ye nyame ahira no ye mo die ba wo me ana ka ofri nipa no ofri ah one free antama course we ba omo ye course wa ba kuma se ana se me se sama ho wo sa mo lanka so si ya tire no gira dachi me ko dachi me ko aso amampani akoje na moto die ni no aba ba ko tiri se ya se moto kure ni ani ko ubedi agada ko ubedi agada ko omo ma go so ye mo ya we sha I want her time of posting video about 8 hours ago. And now no pay. And now no pay. Next Sunday, 16th August. And now no pay. But Alex Tetteh still say Sammy Awuku chidem say yen China. Or then say on one case MPA emra wantene. Emekasa. Abusianfo. Mamachi. Kanafo. Mini capacity I meet him there that will be no. Kofu etie me maswe amomo se mintimi nada obia apia studio de na me fin se ononko wo capacity obitimi a penetrate into the system tell me one say onye investigation na omusa sami se sami ye bobudin se na ya che last week nti epesi hu e ampa se wan na che uko EOCO Sammy Awuku ne ma wa ye EOCO phone chrome ye ma hye wo ade na ogina hodin na onu mie na no apia nko na e comment say Sammy na ebie na no say da bi ye nche me wan na ache me na ye che me da ben o de onka say remu acha say wan no ma na be che me na o che me da ben onu ande di no mrika de ne ho koi nti me nka bibi entu obi so remu acha na djuma wo ye no all the security agent is order number 1 e chena be hu publication ye de be ba bonti Ghana when befa city befa manjo online befa Peace FM online befa sasi befa e chena nyame adoma citizen ya Ghana no pa ye de beba what I say to me it can be possible e ya dia waye onye ya menka onu a onim ade ne feel last week NPP for ye warm up ye collection na Sammy mountain nka monka ncha Sammy say odi onu a Sammy say your call radio stations onu an so ye live o me ye live for baso onu a meka say obi enche me abrante na asem work na oboa na EOCO me ni EOCO ni asem bia EOCO nche me ye nya hwe minim ni oka no kura mi ni problem mi nsani bibia mu okruma Sammy mra monte no voice out say EOCO for entata na wonko EOCO ye locking up na ne ya waba bonte a we interview ni onka se wono o de Sammy na mra no onka enkyere mo na makoma ntom yem na mu hu se okay me mi twentro Sammy betimi o made no se wono onka sa mu frɛ no radio for na mu interview no made no mo de mo nyɛ me cross check And her time so Alex Tetteh make this post here or make it post way mimi when na 5 hours ago mewa Sammy Awuku abekasa 8 hours ago and now no pay a oni appear stadium say ye nche no but still Alex Tetteh actually still ya chi Sammy Awuku na se on che na o de ne say onu ankasa mpiem na abontre na menim pie na opeso pie no menim pie kro because any pay be interview oni appear say abekasa and next Sunday but still Alex Tetteh say Sammy Awuku pie abontre bekasa ana kasa do bekasa or no AI and I said I don't get it I said me say AI and I said yeah na say
the thing they change na say chine de yen che Sammy Awuku bia ba me nim de Alex Tetteh yes sir because eno na wo kase ya chine pa eno na wo lessons ase o WhatsApp video so wo there no but ena no pay so ba kasa ena nya wo so ntina obegya de wo ya betra social media be so TikTok live there be o ma TikTok live for us that onye social media guy eti den Alex Tetteh you're a greatest of respect edena wo chire Alex Tetteh edena wo chire na yen free had mana yen call prophet power obeka ye last week ni mo ana prophet Dr. Isaac Osu Bempa abeki kan se bi efa NPP party ne ho a wo chire se NPP party se omu yankwasiafo omu ni munyansa no wo beto aba ama NPP bia no wagimi ene wo sakwade ense bia wo chire mu se now no obeka se from now to 2028 wo beto aba edema NPP party no the year 2028 bia de obedome or the nyame no me ebedome ema nsem we ebe bubroja on the internet ema media so NPP fo no bi ebuafu ema no o must start ekeka bi ede chire Osu Bempa nenke nim se eto etwa but Osu Bempa asofo ne ba akoso abekasa prophet power prophet of the power just na no pay eno ni kan go ganti interview eno chire mu se abade de 2028 NPP dey ombe lusi se NPP win ade ni nsi me nim say nya de NPP be win but I say because me nya me kasa direct and so okay 2021 and am be say come say be the men contesto say NPP se be ko parliament o mu do 100 no mu do 90 ayi nkome o mu do 90 o mu do 100 me ye difo me nsin so man sana maham me say come say ba wo me ya e be win promise aba na o mu ko no o win ya na we win me say come say aketia aba na o mu koto ye no NDC ni na be fa ofaye me come say amasa ma o man ni bi eni ho efeli anunti as a Dr. Powerman me de me nkwa ene ma sorry e de toso me nkwa ene ma sorry de toso say 2029 Dr. Bawumia timi be ye president e wo Ghana akonya we so a me yanje me kra enfemfere me nsam because Ghana for empe no kre ena say wo kan de ye no kre na Ghana for emfa enne me ka enne 16th of August ni gina ha e declare say nya dia Dr. Bawumia e be ye president e wo Ghana akonya no so enne ye chena 2029 NPP for Penyah me difo bi a wa ben na under ne case bi da NPP party ne so odifo bi a fa no difo coordinator wi a no Church of Rabbi e wo of anko wa to me party no enti no mumpe odifo bi na wonder ne party odi nga kwa ka eno no eto nso do mu forget 2028 the NPP mutwum mutan molusi tim de mo pa mo forget ma mo kan nya hwe mo forget na ene aso dem mo na BBC ye out of nowhere prophet and the oil any sa egu form wo hwe oil ni sa egu form a wa be brunia ese so bi cassette ma hama memuo no na nipa krokoto abane de ma NPP 2028 ode nyame no me adom no wa curse sa nipa kro no we ene nsem a osofoi e kae enkofo bi ayo ma de ne se omo ma John Dramani Mahama na konja na wodi no fa nkwa wiye ene nimpe bi a wo Mahama ho adwombone na wo ka wo no ko nanka Mahama ewu ewurade mani ni kan wa asamado nimpe bi a wo president ho po se afuwe ento president ewurade nje ne nkwa nimpe bi a wo ye NDC ni NPP ni na ka no nko nanka Mahama memuo no a wo bu na tonsuo Ewurade nje ne nkwa Jesus nimpa bi a wonim no bekasa kasa nya no kore etia president Mahama hidie ni na memuo Ewurade mbisa no ho asem Jesus na mo nsabusuo mo na o kasa tia Mahama memuo maiko na 2028 wotu abama NPP a Ewurade ne umedi Jesus Prophet Isaac Osu Bempa ni di abono boy no me di insa and snap any Florida water me dey what aya no kore otu abama NPP akase de wati aya no kore God bless you otu ma MP ne dey a owo my God by president akonya ne dey enye omo dey a
Oto abemo kejeje free fa ohosan. Sumi di newura. Otoma MPP a ohosan. Sumi di newura. Na sa obeto ama president akonya ne de. Mani ni fu akata. Asase no obedi. Susu kesi akata. Frawina watai. Shi. Na se ni pabi a wadwene bone. Susu kesi. Wasusu ahaw. Amanie. Prophet enim wasia. Odi ama President John Dramani Mahama. Ewurade mfa no asamado. The osi nipa na wo no. The osi nipa na wo no. Na obedi President Mahama tem. Odi president enim be ye form. Na me defo Dr. Powerman. So me say nipa no ye yita. Ababusia we abia asem sebe ewo media ne so. Prophet Dr. Isaac Osibempa ene kan nsem ono kan de wono wan kese but odi for no so won chen ana aba beje kese na abonebo aba be kese NPP for no ama we abaya asem sebe obetu a kire wa adwen de ama me comment section ayi Penyah block video agra